haba yego uvuye gukorera perimi ariko umwana w'umukobwa aratwemeje pe gute ayiteretse muri parikingi twese turarebana ageze muri demarage ho biba gukosaho noneho abatanze ikizamini nabo baratangara bati mwigisha imodoka madamaze ati iki atoya ati nize neza gusa kumbi ngo ubuhanga bukomora muri action driving school ese nawe ndahaza abahiga batsinda mu ikubitiro ntibajya bakora kabiri rwose. Action Driving School iri shuri ryigisha amategeko y'umuhanda ku bashaka provisoire rikigisha no gutwara ibinyabiziga rimaze kubaka izina kubera abarimu b'abahanga bakunywanisha n'umuhanda mu gihe gito ukaba umushoferi w'umunyamwuga kandi bitaguhenze. Iri shuri kandi ryigisha indimi z'amahanga zirimo Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'Igishinwa. Waba uri umutangizi waba ugerageza bidatinze ukabuzizi neza uzididibuza nka benezo. Urifuza kujya imahanga tambuka ukarishya ubumenyi maze cya kizamini cya TOEFL ukimwe nk'amazi. Action Driving and Language School ni mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako chic etage ya mbere mu muryango 45C. Telefone ni 0787246268. Action Driving and Language School, Nyamurangwa n'ibikorwa. Aya ubu ndabizi murumva ntuje. Reka kwanza mbanze neza mpandishe. Hari utuntu mvuye kunywa ntago turahwana neza n'amaraso. Imara guhura fresh ahandi murambona. Ndaza uko nakabaye mwipaki yanjye furu mukoko. Ndacyabibikiye. Bandu mukunda Agasobanuye ese muri tayari? Ego ubu mwatanye kumva uburyohe abandi muranezerewe murumva indani mitima yarimo akantu kagira kati mbega filimi evolutionary films nabaguteguriye nimba ari bofre imeze nkaho ijegera imeze nkaho itogota bro uyagezeyo Central Africa nutangiriye muri Afrika hano hirya gato y'u Rwanda dutangire hirya kwa bene wacu bamubereye Ndombe bakamwara bakatumbi nabakafuruta nababikolimana umahanga haje afande bikolimana mukura mubereye Ndombe karacyatangira bene mubera izina mubera ngo ni mubela bikolimana ngo ni bikolimana usanga rwatu byari rwatubiyaye babivugana igikabyo kumpanga mwishyamba bari ni nyeshyamba na amatware yazo bakise umucancuro 2020 Mass nari 2020 Mass nari 2020 Wonder one Manga gahunda yabo hari uje aho muri n'uruzingo rubegereye ndabona imbere yanjye ari nk'ingabo nk'icumi karacyatangira muri Afrika hari abahateye dore ngo sasa amasasa arimena karacyatangira my friends we n'abacancuro bakise masinari 2020 twarabonye filime nka People Sireti inu yicikwe twarabonye batatu batavugirwamo batavogerwa akanuga cikwe filime nka Maria filime nka No Mercy unicikwe karacyatangira navuze ufite bafure zirwaye bose mushaka dore ngo sasa bikolimana arayivana yo we stupid tongera rukwasa nka hard disk kumbe abo baje ntago bakina karacyatangira wewe karacyatangira mbuyu nakina mbuyu abana Rabama Bogota
ntakina sirikare ntakina imwe kabiri tatu kane gatanu gwe hasi karacyatangira bakise mercenary 20 umugabo ntakina nta miyaga mbuyu hasi umugabo nta mbabazi nta miyaga nta mikino karacyatangira. Where we fucking find these guys, mate? Bakubagiye ahantu hakuno ntago bakina bari mu kazi bari baje mu nyeshyamba kuzishyira hasi ari gahunda bari bahawe. And I believe we've got another main target. Usanga target yacu indi mu ishyamba. We did, which I know we did because we're fucking good. Not a bad day in the office again, Max. Aga babanza kwishima bakoze akazi keza afandara bashima cyane. Arashima Max. Bavanyeyo bikora Imana. Lives like that. Bikora Imana hanga n'inyeshyamba ze. Barababyimbana. Why do you ask, Max? You're not having doubts, are you, mate? Just asking. Arabaza bagiye kujya ihandi. Akazi kamwe kajya karangira. Bahora mu kazi. Karacyatangira. War Dog Productions. Nabaguteguriye cyane. GSV Johnson. Nyiriga filimi. Dominic Van Baga. Yakajemo cyane. Aracyari Junior GT umunsi gwa none wumva. Bakise Mercenary. Umucancuro. Louis Mandila akarimo cyane. Ibyarangiriye aho nk'abacancuro bagiye ahandi hano bakise umucancuro 20 n'uwa viziyo mbese ni umucancuro wa viziyo veni bagiye ahandi ntago baryama ntago basinzira bahora mu kazi aba ntibaryama mwashira habe no guhumbya mwameneka dore ibikoresho bakerekeye ni ikipe baje ku ruhande bagannye y'ubutayu twatangiye Central Africa baje hakuno Central Africa bayivuyemo hano barimo bagenda basize umwe acepanya ko barakomeza barerekera karacyatangira ese bantu banje muri tayari yemwe ye ego filimi iraryoshye my friends nimba ari umuntu kuri hafi mubwira utumusa iyi ni filime nanjye nkabumurebyi akanakabazaniye ko yakirukanse arerekera abanza batanga imbere aje muri Iraq baje mu butayu bwo kwa Saddam bari mu kazi ntago bakina n'abacancuro baje gutanga umusada hari aho yaje gucungira bagenzi be ahari inyeshyamba niho bajya aho bashimusa abantu bajya kubashimutura bandi bavuye ngo bari hakurya bagenzi be mbere yuko bahagera we aza hakuno nibuye ryifatizo yewaga nuko bakora nababwiye mw'abantu mwe muri mu buryohe mana we mbega filimi bakise Mercenary karacyatangira narabwiye ngo uyu mwaka filime muri nazo filimi zo muzitwaza ikindi nazo muzabura uyu mwaka hehe no kubura filimi aha naho bakoze akazi nta kintu mubona na kimwe ra wapina na kimwe ushakisha aho baje na muntu bahusanga inyeshyamba zitsibye zabitsimbye dore amasasu sikia bullet wewe sikia bunduki fati sasu wewe Allahu Akbar Wilson, front center fire! Sasa ngachongoza abacungereza urugamba yitonze yutegura intambara yutegura urugamba neza baba sasu karacyatangira nabwibaye kunda filime zimeze gutya my friend twazikuzaniye You gotta take out the PKM, mate. He's all over us, copy. Sasanga ari ufite incuranzo baramuhaye sniper ari mbaya mbari aracari Junior GT umunsi gwa none nakabazaniye my friend dore filimi izi ni za zindi
ikindi nkora asigara mfana mbega filimi nakoze sasu Allahu Akbar. Max got two runners heading toward the mosque. Sasanga bagiye hafi n'umusigiti bandangirize bagiye hafi yaho umusigiti uba hafi yawo abagabo n'abatindi dore ukuntu abaga mugenzi we yewega tato we hafi y'umusigiti we sasa indani mu musigiti inyeshamba sasu Max yinjiyemo Max ararwana birimba kurume kurwana n'ibintu bye ndabaga Max na kina yewega abagabo mana we mbega filime kumbaho yinjiye abana basengaga barimo gusari yewewe abahungu ba imamu na shehe na haji reka baze bamusiramure nta kinya ayayayayaya kumbuna zabo nimwe kabiri tatu ine tano mukaga mushanjo munani mwenda icumi na rimwe umbarire gusa mwebwe na kabiri na kina na gatatu mega filime mana we yakubagiye abantu ugabo na kina yewega sasu diri mu kazi iyarwana kugira ngo hari icyamurakaje gatimitsi arahiga umutsi mbega umutindi wewe mukwaha cyuma yewe katingoto katu shehe sasa shehe ntabwo mukafiri yamwihanganira kafiru na mari huyu ya yewega o Allah usenga muzahura musirikare amagambo yacu ngo o Allah usenga muzahura mugiye gura vuba hangaha ye musirikare ubu usenga muzabonana ya dore kinakoze mu kanya gato indani musigiti nababwiye filime abakunda filime uyu mwaka nitwe namwe muri kuwa gatatu ujye kwa DJ aguha ibikoresho rifle. Let's go. aba DJ nta kindi muzitwaza filime zirahari dore ibintu akoze ari wenyine mercenary niko bakise umucancuro nibanya kabyizi akazi kose nakazi You want me to kiss the boo-boo? akanakora akazi bakora nta mikino bagira. Well, today was great, fellas. Rich yakoze iby'indani abandi bakora ibyabo. Squad leader alone, he was worth 20,000 buckaroonies, right? kandi amafaranga nga barayakora bafite gahunda nyinshi ndende So grand. batumwa henshi umunsi ku munsi. Yeah, mate. ngaho basore rwose mwese mwakoze. Mate, I'll put this one on Facebook. sasa muzanga dufata kona gapicha dushyire kuri Facebook The bagiye gupostinga Come on, mate. bakeneye twarayiki. All right, gather up. Quick, come on. Find that. bakeneye bamamare nk'abandi bose bose babe nkanjye dore nge ndi icyamamare. 2, 3. bafashe agafoto nagakundi ibwatinze twatangiriye hehe Central Africa tujya muri Iraq twinjiye Colombia
narabwiye uyu mwaka afite kuba wa filime muzi twazi ikindi kumbanga dore kibaba dore injaga hano Colombia ubundi bazwiho ikibaba Cuba bo bazwiho igikamba alaka bene wa kibabale bikundira ikibaba ngo wakibabale watsingile nagari ngewe n'utuntu twa fabu banga bari bapakira ikibaba mu ishyamba ndani ya shamba wasirikare yikodea filime zo zirahari mw'abantu mwe ntacyo muzitwaza buri wa gatatu tubaha imizigo kuwa gatanu namwe mutanga umusanzu ni gahunda dore umusanzu wanyu umudigi utazaduha umusanzu kuri iyi rigenda uzaguha cyo bita urwembe ruzira ikinya masasu tayari kubanya kibaba dore amasasu ndani kubanyenjaga mega filimi mana we dore amasasu ndani we hayuko wapi na njaga ameenda wapi na njaga yake wewe nani kuja hapa sasa bakomando bose bavuga kaswa yiri kaka ndikasambiti akangisha bamika na basheja na Jessica na Brenda abakangisha kanani wewe kiraho dore ngigisasu kiramuzamukana akibitindamo yararangariye agakobwa yaraze ngo nakana keza kumbe kimaze guturika ubwo barahanga bisanga bafatwa ku ngufu nakazi k'ingufu bakora batangiye gucika n'abakobwa ari muri Colombia ko bacika abona umwe muri bagenzi bakurikiye agakobwa abo bazanye hakuno arukurikiye umutanga arukurikiye ninja aruwometse akurikiye kuki abo bazanye mu bacancura bagenzi be muri ba rwemeza mu bagenzi be arukurikiye kuki hagarara kandi ntungore tega ariko hano mo bazanye hari urwo yakanyakolombia yarakabonye sasa hari urwo yakanyakolombia akambika ubusa tayari agiye kuvuna yamaze kurambika ataravuna mu ryinyo ataravuna babo rugondi hene atarivuna umwanzi akana kambaye ubusa akana gatoya gakobwa oyakora icyamuzanye ni Max n'abakiraho dore ngo sasa barapfa ikangu dore ngo barapfa amakangu Look at me, Max. Ananga byara murenze ibara birambiwe bano bahanganya vana igisasu grenade dore ngo Max ndaramubaga yamukase jose maze umukobwa y'igrenade nuko byagenze we hagaturitse ni ku ngufu yiwe yashese Max cyo gihe yigendere bari muri Colombia ubyibuke karacyatangira Nice ring. sasa ngaba nibisambo gucakaza byahozeho mu ntambara zo hambere kujye cya ba Dawidi ba Gidiyoni ba Mose mu rugamba bagutsinze ugacuza nuko aka uwo muhanganye ibikoresho
Be my guest. It's a more deprived path than we're on. Sasa kuvanga bose bakeneye kwitunganya siga bugire vuba bagende. Has anyone seen Max? Nabonye Max ra. I think I watched him walk in this hut before it exploded. Yango yaturitse. Wait a minute, man. Muretse gato yaturikiye he. What do you mean you think he's dead? Fucking dead. Then fucking look for him. Umushake makamumubonye ntago tumusiga. Right. Who cares a fuck? Aho mukamyeze yasigaye. Uyarabizi. Do you have problems taking orders, do you? Ese ko bankubwiye ngo mushake mugenzi wawe biteye ikibazo. Oda nguhaye arubwe kuvuna umushake. Mufika. Nimba nguhaye oda bari oda. Ninge kiyongozi hakuno. Iyo kibamba avuze wijya kwasama. Do you copy? Umushake. Nimba yanapfuye munyere ku murambo we. Nibitsa aho Max yaguye. Hari uwamubaze ijosi. Yamukase ingoto. Amutayo. Bapfuye makangu. Bari bapfuye umutanga. Bari bapfuye kuki ininja. Umbanga dore imbunda ya Max akoresha. Iyikoreshereza rubaho. Max would never leave it. Ntago Max yasiga imbunda ye turabizi. What do we do, boss? Boss zinikindi. Max na ura hafi. Settle up and hold this cargo. Sasu cyaturitse cyamuturikanye. Max knew what he signed up for. High pay, high risk. Okay, grab what you need, let's move. Na kundi bijeva tugende mpakire. Kila kintu vanga tugende. Bagira akazi kenshi mu mwaka. Batumwa henshi. Twatangiye Central Africa, tujya Iraq, ahangandi Colombia. Abagabo zirarwana. Bamutaye gutyo. Bakise umucancuro wa 2020. Masayari icumye. Buri hange Imana gufite umugambi. Gahunda y'Imana icuri kuri wowe. Rubanda bazi ngo byarangiye Imana irigaragaza. Bazi ngo ahonga ntabwo uzaharenga. Imana ikongera indi ngoma. Ukarya indi ngoma, ukarya indi. Yaragurutse. Bamukase mu ijosi. Ako kubw'Imana umutsi wa nyuma ntago bawuciye. Hari umutsi ubundi warurangiza. We bawugezeho kumenya ko warekuwe. Naho ugifitwe n'imbaraga zayo. Ikigufiteho umugambi. Ikeneye ngo garagaza ko bigaragara ahantu hose ko ishoboye. My friends ntahujya. Buri kabi gahera mu nkono. Ngo naho kajya ni karibwa. Niyo kariwe karyana mu nda. Yagurutse atyo ntazahajya ni he. Ikipe yose bazanye bamutaye Colombia. Nakazi bakora, akazi kose nakazi. Buri akazi kabe kaguha keza, banabona akazi bahisemo. Yeza imbaraga ziranga amasaha ye menshi nta no kurya. Ahari ni kuzuba. Inkweto yambaye imwe nk'uwagonzwe na torotoro. Buri hange iyo ugonzwe inkweto ikava murakira. Naho ugumye uzambaye. Sha. Nago warucika. Ngo rukunda bambaye. Yagenze imihanda. Aracyambaye umwenda wa gisirikare. Geza ngaha. Padiri Barotoromayo. Mugabo yahamutse. Padiri aramwegereye. Buriya abanameze nkaho bihebye. Abamaze kurambirwa ubuzima tubayemo. Nibo Imana ubundi yifatira ikakira. Padiri Barotoromayo. Papa wasikiza. Muze. You had a very bad blood infection that was going. Mwana wanje rwose wagize infection mbi cyane. Yaregiye kukwica bakaba wanabora wese ugashira. Doctor dressed your neck wound. Babanje rwose kugira ngo bagutunganye ku gisebe wari ufite ku ijosi. Bagwana za antibiotique. Your feet look like they are sorely in need of a pair of sandals. Sasanga n'ibirenge ntacyo ari wambere dore inkweto ngizo do.
Where are you going? ugiye hehe aracyakanyakanya kugenda No idea. mwana wa Bar. But where you going? Welcome to my parish. urakaza neza kuri paruwase yanjye ahangaha uri ntuhazi Around? ntuzi nuko wahageze vayo ngutembereze Come with me. ngwino nta muntu yizeye ni umwicanyi we aratumwa ajya mu kazi yize umushinga mbese ni ka business yifondeye k'abacancuro bafite na tini namba baranasora. Sure you don't want the sandals? No? Sandali yanze kuzambara reka nta by'ubuntu. Padiri amuzana hakuno ku rusengero yambaye ikabutura imeze nka kimono, bimwe bya kera bajyaga abantu bambara ngo uzabikuriramo, bimwe nina akunda we na Kembo Kembo kibabi ukina na Kembo sha uburi kibabi akarya inturusu na bigiji. So, you take charity without offering anything in return? None se mwana uzinga umuntu yaguha ubuntu butaziturwa. The antibiotics cost money this church Imiti antibiotique naguhaye na amaturo ya rubanda. afford to spare. Rero gira icyo bikorera. Ntaga amaturo yacu tuyatangira ubusa. Man would want to return the favor. Na amafaranga yitorero. I need this place swept. Wankorera icyo bita gukubura, usongera fata kubura. Banzo kubure bihwaniremo, twaguhaye imiti. Twanakuhagiye twakuvuye. Banamudoze ku ijosi. You know, it is said I am a benevolent man. Ntabwo rwose ndi umuntu w'umwana mwiza cyane, agira umutima mwiza. Pickle one, my son. Mwana wanjye yogira ikintu ukora ni padiri. Ba padiri bari ba papa, father. Papa arikomereza. Niho havuye ngo ni papa. Abari ba papa. None ngewe aho nziramo, nge ndiza ndi se wabo rero. Papa waba papa. Urumva mbera umuntu urenze. Mandi father of the fathers. Nisanzuye. Yarakubuye. Genzi padiri ubona ko gadafite ahagana. Take charity from a stranger with Rero nge ntabwo umuntu nkawe wamfasha ngo singira ikintu nkwitura. offering. Swept. Mugenzi umusaza ya murebye nafite ava nahagana. Rero kuva ukubuye mwana wanje. No? Reka ngire rwose cyo nkwitura. Sleeping under my roof was on the house. I want to pay you back with a warm meal. Nyeneye nkwiture kukeneye kuba wahabwa icyo kurya. Ngaburire. Dishonest man. That's a terrible thing to do to a priest. Amweretse ko byanze ikintu cya mbere mu isi ari urukundo ni neza. Wakubuye nakwambitse nakuvina ufite nawe ugana nabibona. Baye dusangire. Mugenzi amweretse ko yagiriwe ubuntu. Ndetse uwamuhaye ari utanga ukanasagurira abandi. Gracias, padre. N'abantu mwe uhawe n'Imana asagurira amasoko. Ndetse rwose aha padiri afite benshi abayararize n'abana yitaho. Bamutekera, bamuba hafi. A letter from the church. Afitanga na padiri mushya muri karitsiye. Barimo gutoza. I want to know how the Wednesday night services are going. You wanted to be in church. Rwose n'uruganda ko ruvuye ku itorero rikuru. Barabaza uko kuwa gatatu amateraniro yacu ahagaze. Everyone, Umva agomba kuba kandi akaba neza. every Wednesday after the service. Tujye dukoranga rwose amateraniro kuwa gatatu namara kuba abantu bose bagende banariye. Niba rya bazaza. Yes, that's a great idea. I'll make my stew. Esther! Wa mugande rwose nyereka amatekere kagasosi kanje muze yego mwana wa. Do that, Father. Bagiye byo ngeze gutegura andi materaniro kuwa gatatu. Ariko najya bajya batekera Desire to pray, not just to eat. banatekere abaje gusenga. Father, then it is your job to instill in them a desire. Abantu kuza ukeneye ngo bahe impamvu ituma bakunda gusenga kurushaho. Baje kurya ariko batuna profite tubatere injuga bayemere. Priest, Bariya mugenzi ubwo baje mu by'Imana ugira gusa impamvu umuhituma haguma. like a good wine. Esther serves breakfast at 7. You need to eat. I'll need my church swept again tomorrow. Umva nkeneye ko rwose urya kugira ngo ejo
uzongere ukubure urusengero. Muzehe yamwishimiye ntaganya ese nuvuga. Can you write your name? Ese basi wakwandika izina ryawe. Bamukase umutsi. Bamukase umutsi mbese nkanjye uwawunkata. Ibaze unkase umutsi. Bana we. Bamugeze umusangoto. Yitwa Magisi. Max. Yitwa Magisi. Well. Okay. God be with you, brother Max. Imana ibane muvandimwe Max. Choose to talk to me. To unburden themselves. Buriya abantu benshi baza ngo tuvugane mbaruhure imitwaro yabo. Bagira inama. Sublime. When they genuinely want. Rero ndetse nawe rwose mwana cyo kuba waraje hangari impamvu byabayeho. Imana igira inzira yayo. They look away from me. The way you do. Kandi so mbere yakiriye muri ubu buryo uzo amugana. Arabimenyereye umusaza. There was a reason. Hari impamvu. As there is a reason for everything. Byose mwisi bibeho kubw'impamvu. Hari umuhanga utegura gategura umunsi wa mbere n'umunsi wa nyuma. Muzehe abageza kundi Imana akunda gusenga. We inshingano zafite no guhumuriza abababaye. No guha icyerekezo inzerereza. Abasa famille, abasa buradazi muramugana. Kumbanga dore ikintu akunda. Dore ikintu cya mbere akora isuku. Yewega. Yabonye akuno sabawa. Ayitaho mwana wa. I see you found Father Benedict's hiding place. That was his rifle. Kumbe iki ngiki. Pigs with it. Imbo ndifite nyira yari mumubwira. Placed him when he died several years ago. Maze n'imyaka myinshi namuntu yikoresha. Whenever he came home with a meal, we would. Yajyaga ataha afite ibyo azanye tuzaniye ibyo kuba twafungura maze iyo mbunda kayeseya kajya kumuhigwa yikoresheje. Nyirayo nta gihari. I expect to see you at mass this evening. Maze nze kukubona muri misa uyu mugoroba sha. Nawe ndebera umwicanyi aje muri misa. Ariko mwabantu Imana igira inzira yayo. Buriya Imana yahinduriye Paulo amateka. Nawe yayahindura. Abazi inkuru ya Paulo akiri Sawuli yari umwicanyi. 44. But I say to you, love your enemies. Nuko rero haranditse ngo kunda umwanzi wawe. Do good to those who hate you. Ndetse ugirire neza abakwanga. And pray for those who spitefully use you and persecute you. Unasengere abo bose ukwanga avuga nta byumva. In our town every day. From these men who come down from the hills. Zanga abanyaza arasenga umunsi ku munsi atoza abantu bose gukundana. Bakunda abanzi babo. Ndetse bagaburire ushonje ubagana. Banakire neza uje wese akeneye kwitabwaho. Yajanga abanyaza bitekerezaho nk'umuntu. Arimo areba hava nahagana. Arebe ubuzima yarabayemo. That we may show these people that life and love exists. Abaje bose batugana babi cyangwa beza ukeneye ngo mwakire n'urukundo. Maze umwereke ko Imana ikunda kandi kibaho. Tumuhe icyerekezo. Ukunda umwanzi wawe. Kumbanga dore umukomanda ya koko bukwere ibi biganza byanjye birwana mbipfusha ubusa. Wateruraga imbunda nterura Bibiliya koko ntaga byumva. Ibyari biganza biterura imbunda n'imishyo. Abiteruze Bibiliya agatabo k'indirimbo n'amigisho. Yewega. Me alegra, padre. Gracias. De nada, Esther. Someday, with God's grace, she will learn to make something other than stew. Wenda ukubera rwose imbabazi z'Imana uyu mwana asiga guteka ikindi kintu kitari iyi sosa dutekera buri munsi. Welcome. Hakuno haza supadiri. I am so. Ubwo rangaye sosa umunyaza ateka buri munsi n'ubunyobwa n'uduhumyo. Nta kandi kantu yabatekera. Abahoza ku ndyo iterambere. Table. And the score. Bese nizaryo bitango nibizaza. Murye iyi ngiyi uyu munsi indi iryoshye bizaza. Sasa mnizanga supadiri ntabwo yizeye uriya musore. Well,
Frankly, it's frightening me. Rwose nje antera ubwoba pe. Uriya mugabo nje simwizeye, uriya ngo ni magisi. Sawa. Ndaje mbyigeho. Supadiri ntiyishimiye uyu muhugita waje. Father Tiago is concerned your appearance might intimidate our parishioners. So sasa rero kuntu yambara yajyaga yambara nabi, kwambara nk'uvuye ku itabaro nk'uvuye ku rugamba nabihindure. Atangire yambare style nzima. Akore nk'umudiyakoni wabo ajya afasha abantu kubahereza ibitabo byo gusoma, abereka aho bicara, anatunganye mu itorero mbese abe nk'umure wiwemewe. I hope you decide to stay. Bakiraho musonyeri ndani. Bagiye neza gutangira misa. Talk to him. Waje tabaza umukobwa. I'm Father Tiago. I will answer any questions you may have. Ay, me están siguiendo. Unos hombres malos. Está bien. Vamos. Abamenyeze ku musozi. Baramushaka fatwa ku ngufu. Hari abaje kumushimuta. Yaje kujya ku rusengero n'umukobwa. I know. Shut. Hari abamushaka ku ngufu. Hey, priest. Yewe, padiri. Hey. Hari abamushaka byazira ku ngufu. Ari umukobwa agiye he? Where is she? Where's the girl? Abaje hakuno bakeneye umukobwa. Agiye he? Yinjanga. I've seen this before. Ni amaniga yakaritsiye. Hello, Kurt. Afata ku ngufu ku dukobwa baraduhohotera ntibamuzi. Snitch. We, padiri vuga. Can explains everything. Ni umudiyakoni. Yahoze ari umwicanyi ntibamuzi. I'm hungry. So is he. Go get us something to eat. Bajya kumenya umva we padiri. Ngubundi hanganga ngo bashe ngo bararya. Ngaho duhe tubanze tunarye. Duhe ibiryo. We'll be safe here. Bagenza kana katinye. Padiri rwose urafashe ku ngufu. Abuze gatoya. Ndarwana. Yazanga afata kuno mugati n'ibiryo n'akavoka. You doing? Don't feed them or Tuboga abanza ahereze aba. hurt us. This child is terrified. They tried to kidnap her. Uyu mwana rwose bagiye kumushimuta. Bamujyane muri business zabo mbi. Na apadiri guma hano. Gumanga gibikore. He's encouraging them to stay? Bagumanga banza bikore. Bibutswe n'indwanyi. Aka nakazi kamutunzi. Imyaka myinshi. Fucking took long enough. Sasa nga dore imvubuka. Ninsibika zitazo zizaniye. You bathe? Nibirara uroga. Smell like shit. Kunuka. I smell it. Kunuka cyekana kimwe cya danje ubundi bungu buroga. Piss. Bamwiyenza baramutukatukana yoga ibiki n'ibiki. So is fucking. Ya, babimusuka mu maso. Aca bugufi ni abasubiza. N'abantu bwe uyu mugabo turamuzi amambere uko yarateye. Arihangana. Fucking stand here and check. Baramutuka arihangana, baravuga arihangana. Yeah. Clean all this shit up. Nganda gusa ngakomeza usukure dore uko gisa. Bamutuka nyine twatuntu tugezweho tw'iminsi tw'uruzungu. Dore uko areba nka cha hard disk. Look at you. You flash FM. Dore uko asa. Na TV 10. Dore uko areba nka sound recorder. Bagutuka kantu karaho batoragwe wiboneye. Ariko gisa nka BTN. Good morning. Today we will not read from the book. Sasa nga padiri rero dukomeze misa yacu y'umugoroba kwa gatatu nk'ibisanzwe bantu banje. But I would Uyu munsi ntago dusoma mu gitabo ahubwo tugiye kuganira ku buzima bwite bwa buri munsi. like to speak about a member of our church. Ndetse tuganire kumwe mu banyamuryango b'itorero ryacu. He is someone I trust. Ni umuntu nizera cyane kwanga avuga supadiri atangira kubyimba. And I would like him to come forward so that Nagira ngo umuntu atambuke he share his wisdom. aze ahangaha ababwire ku byo azi by'ubwenge byubaka umubiri. Max tambuka uvuge. Dore ngo supadiri baramubunuza. Through use of non-violence. Naze abigishe buryo ki umuntu adakoresheje violence kurwana no guhangana ukuntu yatabara ubuzima bw'umuntu. Uyu musore uyu munsi yagaragaje ko kwihangana kunesha
kandi guca bugufi ariyo nsinzi. We all live under the shadow of... Hari abaje bajya ngo bahohotere uyu mukobwa, ariko uyu musore Max yitanze, baramusuzugura, aca bugufi, bamucira mu maso ntiyabasubiza. Niyo mpamvu uyu mukobwa agihumeka bazima. Two of the silver cartel's men, and you weren't hurt and you didn't. Wabikoze rwose, uhacana umucyo, uhacana umutekano, uhaca wemye. How important non-violent resistance is. Ibyo bitwereka buryo ki umuntu yakwanga ikintu atabyanze mu buryo bwo guhangana ngo yerure, nta guhohoterana kubijemo. Ariko padiri, nk'uyu muntu ushyira imbere uramuzi, He can barely speak. wasanga nari nk'ikinyamaswa cyangwa naho ikindi gihe bakiraho baragaruka. Ba basore bya byihebe byo muri quartier biragaruka, bihingura umukinaha, bakeneye uyu mukobwa. We are about to have a lesson. Tugiye gusonga, tugiye ku materaniro. Nyamuneka namwe muje gusenga. Didn't we snitch? There's no need. Sasuye munsa nk'umugambanyi abagambanira babeshya. Realize I am the priest of this parish. Padiri hanga babwira umurongo muri haranditse buriya ngo umuntu ntakata kundi ngo amusanga arimo gusenga mu rusengero aze amuvogere, haranditse aba ntibumva. You hide someone from us again. Ntago bumva. Well, out of you first. Bakeneye uyu mukobwa. She stays. Ndavayo umva, umwana araguma hano. She stays. She stays. She stays. Today, Father Elias has asked me to talk to you. Uyu munsi Padiri Barotolomayo arambwe ngo ngire ikintu babwira about non-violence. Vugiye ku cyo bita kudahohoterana, non-violence. These men have weapons. Bana bagabo bafite intwaro, mubona bagaze imbere yacu. They like to bully people, and they don't have. Niyo cyo bitwaza bahohotera abantu bababangamira. Confidence. Bako ubwo bahagaze ahangaha nta confidence bafite, ntago bashize amanga. I have no weapons. Ngewe nta ntwaro mfite, abagaribere n'umwicanyi, ntago bamuzi. But I have confidence. I have no weapons, but I have confidence. Nta ntwaro mfite, ariko mfite confidence, mfite gushira amanga muri nge, ndakomeye mu mutima. Nibamuzi. Now, you take her, I'll take care of it. Sasanga bahakora bazamara agasuzuguro kabo. Don't touch her. Utamukoraho. Kandi agasuzuguro karakubitisha. Mudakora ku mukobwa. New man. Wakagabayo ku ruhara. Kagatwe. Agasuzuguro. Agasuzuguro. Karakubitisha. Agasuzuguro. Karakubitisha. Agasuzuguro. Agasuzuguro. Wait. Diakoni agasuzuguro karakubitisha, my friend. Wait. Agasuzuguro karakubitisha, my friend. Agasuzuguro karakubitisha. Agasuzuguro karakubitisha. Mugabanya agasuzuguro mwitorero mwabashenzi mwe. Mutazatumenyera ngo nuko turi abana b'Imana batazi kurwana. Hari igihe byasobanuka. Urakoze mwana wa. Sasa baje gusenga. Twigisha kurwana. Twirwaneho. Abaje gusenga uwo munsi byari ijambo gusa, basabye no kwiga kwirwanaho. We are all teachers and students. Twese muri history abarimu tukaba n'abanyeshuri mu buzima. We all have something to learn. Muri wese mwisi agira icyo yigira ku wundi. You can pass on. Maybe you could teach self-defense. Wenda watoza abarokore bacu bose self defense, kwirwanaho. When I brought you here that first night, you were so sick. Umunsi nkuzananga ijoro rya mbere wari ndembe mwana wa. I didn't know your religion or even if you believed in a God. Nta nubwo nari nzi ko ushobora kuba umwisi wizera n'Imana yariyo yose. You did die that night. Ariko wari umeze nk'uwapfuye byarangiye. Waje ufite igisebe cyose cyamaze kumungwa. There's to protect themselves. Basi toza abantu bose bari ahangaha bamenye kwirinda. Ntabwo bazaguhorana ibihe byose. Fasha ubatoze ibyibanze.
birwaneho kuko bari akuza aho ngaha mwana wanjye. But I also know God wants us to help ourselves. Ni Imana yabikoze. Nizera ko Imana nayo ubwayo ikeneye ngo twifashe. Irivugira ngo ifashe uyifashije. Niko handitse. Kumbe sasa abakubiswe baje kurega babahoye agasuzuguro kabo. Babahoye agaki? Agasuzuguro kabo. Barabasuzuguye. Mukanya nkomeza kubise my country, igihugu cyanjye. Narababwiye ubu kubura filime ntago bibaho. Kumbaho bakubise. Nimba muzi wa mushenzi twabonye tumye Max asigara mwisha muri Colombia. Na boss wabo bari hakuno. Check that one too. Na habibereye. So, bano bakubiswe. Sinzi ukuntu umuntu w'umugabo ufite intoryi ebyiri zinagana ajya kurega undi ngo yamukubise. Boshi yakubitaga umwana wari uhambiriye cyangwa wari wambaye pampa. Ibaze gukubita mugenzi wawe ukamukubita wisanzuye. you think I'm a fucking idiot? Boss baradukubise pe. I'm a professional soldier. Ako se ko muri indwanyi mwatojwe nyanya nkandi indwanyi nkamwe gutumwa muntu yabakubise. Ingabo nkamwe ninde abakubita? Simbyumva. Buryo ki umuntu abakubita mwembi? No. Boss yararenze pe. Yarwanaga rwose yisanzuye. Yaduhondaguye. Fuck this. There was a boss. And he was not a priest. Boss rwose umuntu ukubise yari mu rusengero gusanga ntabwo yari mu padiri. Ale byange foto. Do, nguriya. This is the guy. Boss nguyu do. Bazi ngo abana basazi nguyu. Muri ya foto bafotoye bari kumwe. Wow. Basoje intambara muri Iraq. We would kill both of you two. Uyu muntu yarapfuye kera. Uyanga harebye neza. Bad taste in his mouth. That's the guy that I Niwe rwose udukubise boss n'uyu do. Where? Imbere y'Imana do. Mama bure nyina ndarahiye. Ararahira. Ngapfusha nyirakuru. Redemption, I guess the church might be the right place to go to, yeah? Sasa bivuze ngo iri torero twajyayo. Nimba Max ariyo. Oh, yeah, we left. Twajyayo. See him, right? Ibetse ntabwo boss imenyanza buri umukozi ngumwe abyemere. Buri hari umukozi boss atapfa kuranga ave kwizima. Yemera gatega akazi Nyamata gushaka kibamba. Wait. Fine. Put your gun on the table, please. Vaya hanga, vaya hano. Right there. Bashiranga imbunda. If you can get to that gun before I can get to mine and shoot me, well, Nimba fata iyo mbunda kwenye fata imbunda yanjye undasa. boys, I'll let you live. Right? Ngendi kure uri hafi y'imbunda yawe. Afite imbunda mu ntoki. Yeah, boss. It's your own choice, man. Gira vuba. Menye uri musikari nyabakimye mfitanga kugira ngo ndi muntu agukubite. Nyereka ubuhanga ufite mu gumbunda. Sasu nakina ni boss nakundi bigwari. We fucking line cunt. Yanga ibigwari gutumya ngo mwagiye murakubitwa mwabashenze mwe. Nawe mbwira gute mukubitwa undi munsi. Max, what is going on? What is he up to? Why? Mushake Max menya rapanga iki ari mu biki agamisha iki ari hehe ni mwene de muri kano kanya. Mbese ubwo mwene de mvuga ngo acumbitse kwande. Arabarizwa kwande mu mushake. We have work to do. Nimba Max yagaraganga mu gisagara tumufatanya hakiri kare. Natwe ubwacu That yazatwitambika. boss. go. Fuck off. Tugende. Kumbe duranga mu cyakare mu itorero. Abantu baje kwitoza kwirwanaho. Muri abasirikare banyabo igihe cyose umwitozo uramataringa. Abaturage abatoza utuntu twibanze. Kandi umuntu wese utojwe utuntu twibanze my friend atubyaza shaho umusaruro. Anga sigafasha padiri muzehe barutoromayo kumanika ibyo manika hakuno girate Brother Tiago. kumanga su padiri Gabi wo kubikeri. Yes, of course. I mean no disrespect.
nawe akeneye bamutoze harya ni gute wanyeretse umuntu bamukubita jido bigenda bite Books, then ibaze padiri witoza za jido akeneye kuzajidura umuyoboki umukirisitu. the way Father Elias saw you, as a person. I made the judgment. Ati rwose mbebe rwose nkubona nari nakwanze mbwira padiri barotoromayo ngo ntitwishimiye untera ubwoba ariko mbabarire. Bakiraho harabaje warafande we mbere akiri umucancuro. You live and breathe too. I've never seen these people. Aje kumushaka No. akeneye umusirikare we nta musirikare ugenda gutyo ngo ahere. Tiago. Muraho ni padiri Gabi aranyongereje wivuga byinshi. No, where's he kill him? Akeneye Max. I had to kill a man from half a mile away. Ntazi impamvu yavuye mu kazi niyi ayimubwire. Only half of them deserved it. Byagenze bite habaye iki kugira ngo disatinge we disata utuvemo. Well, I'll tell you. Bwira. All the places I thought you might leave me for, I've got to be honest. Kuko ahantu hose wakagiye uzanga kwere mu rusengero. To this? No. Ahantu ngaho n'ukuntu nkuzi Max. No. Wamwicanye umugenzi wanjye. With some women, yeah. Wamugane hari ahantu iniga yaje kugatwe koko nk'iniga yanjye harago hanunguye. Yeah. Nko mu kabari wenda kumusanga mu turoji. Nawe se nkaha mu rusengero kuko wahaje mbwizo kuri. And I know you weren't fucking. Izi ni swing nyabaki wafashe zikuzana hakuno. Yeah, getting soft, sure, maybe, but a priest? Koko pe mu gipadiri. Not a priest. Nago ndo mupadiri. Some things we can't wash clean now, can we? Hari byinshi umuntu aba yarakoze atakwivanaho. You attacked two of my men. Uyu munsi watatse abasore banjye babiri. Urabavunagura amushinja ibyo atakoze. The punishment for someone hurting one of my men. Nabizi umuntu wese umaze nkaho hote abasore banjye gihano muhura kiza. The one that used to carry it out. Wawase ibyo bihano kera ubitanga. Abajyaga bavogera abonyoboye uko jyaga sore gatubahanura byibuka. Look, Max hurt two of my men, which means I have to hurt two of yours. Nimba uhemukiye abasore banjye babiri nanjye bafite guhemukira abaye babiri kugira ngo twishyurane. Ko nkuru urabizi. Make a decision. Fata umwanzuro rero. Regional representative of. Yandi magambo arahemukira uyu musaza na Gabi. I have to. Mva mwana wa njyewe mpagarariye itorero ryacu rya Gatolika ahangaha mu karere. Threats. Katuvugane. Watatse umwe muri twemeze nka watatse kiliziya yose. Regional. Mva wa musaza we ntago ndi mu bya kiliziya bya ntago bindeba. I apologize, Father. I didn't intend on our first meeting. Kiliziya rwose nyatsi mbabaze gusangiye mfite hano tudiringa duhanganye. Your fight is not here, Leclerc. Mva rwose ntago intambara yarahanganya kubaho afande. There's always a reason, mate. I know you. There's always a fucking reason. Mva Max ndakoze impamvu uranga yimbwire. Just doing what I have to do. Mva ntago nyiri wa wundi. Wait a minute, mate. You're not here to see me, are you? Cyangwa ntabwo ashaka kugira ngo ushake ngewe hoya. Yatinyaze ngo mugeze Max aranga bamutumye. Bo ngabicanyi azi ngo byanga byakunda iyi zone ayoboye. Nk'ikigomeke wasanga Max yaje kumwica. Next notch. No. It's all good. Mureke muhumure. Katuganire nk'abagabo. Baramutinya baramuzi ni mugenzi wabo. If Max joins. Kuba yaje muri iyi zone bakabye wasanga aje kubivugana. What do you say, mate? Good food, good drinks. We can sit down and have a nice civil conversation and make. Wenda Max uze unsangaho nkorera tuganire kuri biro dusangire nk'abavandimwe. Menye impamvu nyamukuru kugenza ni iyi. Nago waje nta kubusa ndakuzi. Father. Padiri Bartolomayo na Padiri Gabi wo kubikeri mukomere kanikomereza amuhaye randevu waganire. Hari ugusanga Max afite undi muherwe wamuhaye ipinda gusanga mu kazi. Baraziranye. Numucancuro. Doing. I shouldn't have stayed. If you hadn't Kuba arahanga Disney akaba yarahaje aje guteza abantu basaza ibibazo. be dead. We ari yiza ahantu nkahanga kwaza n'ikibazo. Mwana wa rwose kuba arajange Imana yari ibizi. Iyo utahaza bari gupfa humura wikwicuza. Imana yaguhuje natwe kubw'impamvu. Please. Mwana wanjye buretse kugenda. We need you. Turagukeneye. If I stay, Father, Ninguma papa. all of you Mwembi are in danger. muri mu byago. So what can we... If I stay, Father, both of you are in danger. Maybe you can talk to him and not fight him. Cyangwa namwavugana ukamusobanurira akabyumva. Basi kanje kumuvugisha. Avugishe Claric. Wahoze ari sebuja. Yaje hakuno. Nuko yambara gipadiri.
yambaye na sandari bibutse yahoze ari umwicanyi aba bose ni abana kuri we dore icyamuhemukiye dore akamwishe ntiyapfa ni kano. When they told me, I didn't believe it. Ntabwo rwose mbere nabyemeraga ko ukiri muzima sinabyiyumvishaga. False prophet. Kumbe wabaye umuhanuzi prophet. Stop. Hagarara gato. You know the drill. Ngira ngo ukuntu tubigenza banza bamucakaza baramumeka. Ngo kumeka no gucakaza no gusopa baramumeka. God has a special place for sinners like us. Abisabura koko Imana ifite gahunda zayo, ifite izakira abagaragu bayo nabitangiye agakiza bakihera Bibiliya. Ubaga mafene mubonye mafene yey gwe baraguruka baramuzi. Max twatangiye mu musigiti yivugana abantu mwana bibonye my friends. See you, sir. We ubwe umwe ni ingabo. Right, Max. Come on, have a seat, Max. Isabel, bring me that bottle, will you, love? Right. Thank you, sweetheart. Very nice. Bibutse byose yabivuyemo bo bazingana mugenzi wabo. That meat's all fresh. Wasn't really sure what you wanted to eat, so it's all your choice, man. I'm not hungry. Ntago nshonje. Listen to that. Bamutekeye ngo basangire bamwoshyosha bagarukemo. Ni turufu baramuzi. Ari mu kazi ni nta makemwa. What am I meant to do? Eat it all myself? Ukeneye koko nisangize pe natetse ngo dusangire nk'abavandimwe. Do you by chance remember that one night, mate? We barbecued that javelina in one. Sasanga mwibutse ko bahuye umunsi wabana bwa mbere ibyo basangiye. Till this fucking day. Kugeza rwose uyu munsi nabasangira ngendo. Ntambara nyinshi barwaniye hamwe. Ntiyakabaye muta mu rugamba ngagende. Boss aramukeneye Clark, akeneye Max. What do you want from me? Uranshaka wiki. What do you want from me? You know how it goes, mate. Nanjye nyine garuka mu kazi nta kindi urabizi nawe. Boom. Tagiye kure dukora akazi nk'ibisanzwe nge nawe. It's a young man's game. Urabizi iyo hari kazi kaba kameze neza. Ntago ufite kazi karazamba. Ntago ikipe yacu yuzuye turagushaka. Good. Really fucking good. Come back and join the team, mate. Vayo wongere ujye mu ikipe kandi yanjye. I'm sorry I hurt you, man. Babarire rwose muvandimwe nakwabaje ngenda. I'd like to apologize about that. Ndetse nake imbabazi mafene namukubise kimwe ahonda ngo yagihoraga sizigura. Fucking guy, will you? I don't give a fuck about him. Not a problem. But the big boss here, he's asking questions, all right? Amva rwose cyazo nako kiri ngura navuga ba boss bacu batuma mu kazi nibo barimo kubaza byinshi by'imahitire yawe. I mean, come on, Max, you can't just go beat the shit out of two. Rwose ntago byarangirira ngo tukubonye uhari ngo tuvuge ngo ntago twakubonye. It's everything. You know that better than anyone. Murabizi ko winjiye mu kazi kacu ni ntambwe idasubira inyuma yo mwisanga murabizi. Wateye iyo ntambwe idasubira inyuma rero. Winjiye muramaje. The team, or you leave fucking town. It's that simple. Cyangwa uhunguye umujyi nta kundi. This is not who I am anymore. Erega ntago uyarwe nyiriwe narahindutse. I want to live a simple life. Nyeneye kubaho ubuzima buciye bugufi, simple life. Mbeho ntuje ahantu hanjye nyine kore ibi byose murimo. And the people at the church, they're not your enemies. Cyane ko ku rusengero n'abahari bose nk'abarokore ntagara abanzi bawe. They don't want to fight you guys. Ntago bateneye guhangana namwe. I'll leave tonight. Ndagenda iri joro mpave ngigende. Again. Nimuzongera kujya kwitorera ko hanshakira. He's fucking... Oh, mate. Araguruka. Chill. Ntabwo akibarimo aragiye. You won't hurt them when I'm gone. Gusa rwose munyemerere ko nimba ngiye mutari bwo bwatake padiri barotoromayo na Gabi mutari baho hotel ndabasabye. Yeah, all right, fucking go. Gaho genda toka hosh. Ho twakwingingiye kari ibonye ko gisa nka hard disk. I'm begging you, please. Ndabinginze. I'm begging you, please. I wanna live a simple life. Batigenda dore kwasa nka onapo. I can't believe what I Dore ko yareba nka mikrofone. take Matt Wakirisi vayidiwe. to his sheep. Sasa uyu mushenze kunu dusuzugura do. Let me fight him.
I'm better than he is. That's not the Max I knew. cyangwa sha Max wacu yarahindutse kuko atari yarameze imbere hose ko tumuzi Now yakundaga Job. You can fucking sit here. Weba mvibere toka genda. No, get up. Haguruka. Everyone get the fucking work. Mwese mugire vuba ngo mbereke. Ndaje batume. Nshaka no kamenyero. Yaje ku ruhande apakire utwe yigenderi. Yerekere. Muze yavayo. Muze he baro na Gabi. Give them to the next person who needs them. Zino nkweto musazi undi uzikeneye utari ngiyewe. I think you should go. We need you. Turagukeneye wigenda. Man, they won't hurt you if I go. Nimba mvuye ahangaha ntacyo muri bube ariko mpari babahemukira. Leave this way. This is what I am, Father. Uva padiri icyo ndico. This is what I am, Father. Je ibyanjye ndumwicanyi. Ataragenda uva sasa ngo hanze. Baraza. Ataragira hwaja. Stay here. Tayari baje. There he is. Hey, Max. Tayari baje mu rusengero. You know I will, don't. Bashi musaka ko kipadiri arera. Almost. Kaka na padiri arera baragafashe. Bo ntago bakina. And I realized something, mate. Wambwiye koko ngugiye kugenda bitekerezaho. I don't need the church. Ibi ntago ari byo. Fucking need you. Nyene wowe ntago nyene iri torero. Nyene wowe nugira huja. Hit him, Wilson. Hit him. Baramudishi. Barashaka we ntago bakina. We barahonda ni mugenzi wabo. Bari banamurwaye. Nuko bahonda. String this cunt right up. Come on. Umuzana gashambereke sha. Uyu mushenzi twigumuraho n'abacancuro n'abicanyi. Ntago yagenda. Sasa uyu mushenzi harya shango warakijijwe kanze nkwereke. Ukeneye ngo Yesu aho yaciye nawe uzahace. Break me twice, bro. Ukeneye ngo Yesu ikirenge cyawe Friends. kijye mu kirenge ke kanze nkwereke sha. Yeah? Put him up. Muzamure neza mbereke neza. Abagabo ntago zikina. Go on. Bamukonyaguye. Hold him tight. Sumari barayimutera. Biyemeje kumubamba. Nimba yakijijwe nemere afiringe urwo Yesu yafirinze. Imisumari. Mbega ibigabo by'ibyana bibimana we. Good job, boys. All right, let's move. Hang in there, Max. Baramubambye. Ntago abagabo zikina. Really am, mate. At the end of the day, it is just business, yeah? I'll see you around, brother. Barikomereza. Nick Lalik n'abasore be. Basiga bamubambye nakakuki padiri arera ntibagasiga gutyo. Ikindi cyabe baje ku ruhande. Sasa ngo umusirikare uburibwe bw'akanya gatoya urabwihanganira. Yacome mako na maboko manuka hasi. Dore ngo sasa urusengero rwose barugira akayunguruzo. Yewe kabagabo na mikino. Urusengero rwose baramena. Wesh. But the Lord has spoken. His mystery has been unveiled. Hanford, send in a 40mm, mate. Ngaho shabanzu bahereze umusego. Ateye umusego. Baje kumwiyicira. I've been waiting to do. Baje kumwiyicira ntago bakina. Bamwisha ubugira kabiri. Bamutaye bwa mbere mu ishyamba. Bikozwe n'umwe muri bo. Nahangaha yarari mu mahoro. Baje kuyamutesha. Nawe undebere ukuntu mwene muntu aguhiga. Imwe kabiri. Gusa ngo nta kabiri mu rugo rw'umugabo. Hakuno Gabi yamuguyeho. Gabi wo kubikenyeri. Can you stand? Max. We na padiri baro barotoromayo mukuru wa Baritazari bajya kumwitaho. Cyo bakoze nta kindi bahungiye kuri urusengero.
I wasn't sure you'd wake up. Rwose ntabwo nari nzi ko ukanguka mwana wanjye. Sorry. Kubyuka rwose kwawe ntabwo nabiteganyaga. They killed Esther and the two groundskeepers. Disi kaka na muzehe yareze kagakobwa kajya kabatekera isosi ya yororo barakishe. He went to bring you clean clothes. Sasanga ukeneye banza ugira akantu unywa rero ko basi umuhogo wawobeza umwumura kwishi. Baraje bica abakirisitu na kakuki ka Esther barakica. Then I will die doing God's work. Gusa byose birarutuga pfukorera Imana icyo padiri yivugira. Masari icuma mugabo ntabwo apfa. Urupfu rumugenze heho ruravunikira ubusa. Tiago says raids are happening every day in the village now. Ndetse umunsi ku munsi mu cyaro n'umusobanuro cyabatera. To kidnap, to work in the jungle factory. Barashimuta abakobwa ngo bajya gukora mu mashyamba yabo mu rumogi. It is a reign of terror. Because the church was in... Nambara nuzuru daca mu gace k'iwacu kose mu gasantere. Uza yahungiye anga mu ishyamba n'agasore ka Padiri ka Gabi. I will go back now. It's best I move at night. Ahubwo kanyere rwose ndebe ko najyayo. Iri byangaha nzana. Torero ryahunze basenye urusengero baragira ubushwange n'abaturage bari mu icura burindi. Nta muntu kigoheka. Barashimuta abana babo bajyana mu mirima y'urumogi. Try to live peacefully. He smiled on it for a time. Then he visited fire and brimstone down on us. Ndetsanga padiri umunsi ku munsi myiza muganirira inkuru zimugarura imbaraga. The message. Zimwereka yuko byose yakoze nta mpamvu yo kwicuza. You are a weapon, Max. Max uri intwaro ubwawe. Uri intwaro yagarura amahoro. You might be the only thing that can stop what's happening. No gusanga wenyine Imana yasezanya hanga ngo uzahagarike iri hohoterwa ririmo kuba ku baturage. Maybe you should do God's work. Cyo gihe wenda ukore iby'Imana iteganya. Wajanga uri intumwa utabizi yaraguteguye ngo uzazangogira icyo hindura. The best way you know how. Ndetse ukoreshe impano wahawe talent. Ukore akazi mu buryo bwawe usobanukiwemo neza urakaza akazi ukora kariko. Buriya bugezi mu by'Imana impano yose yaguhaye wayikoresha uri mu nzira nzima. Impano ye nta yindi na mangumi. Narwanirire rubanda bameze nabi bakeneye kwitabwaho. Yatangiye mporampora umwitozo bari baramutoboye ibiganza baramupfumuye. Yakoze umwitozo mporampora uzangara cyangwa amagambo meza yo kumumotiva. Buriya ngo ijambo ryiza ritunga ubwonko naho ijambo ribi riba nk'uburozi mu mutwe w'uryakiriye. Niyo mpamvu akarenza umunwa karushya amagara. Amagambo ujya kubwira mugenzi umuntu ujye wanzu yitondere. Hari amagambo ubwira uyabwiye kuyakira bikaba ukumwica inshuro 700. Naho havu yivuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Naho tugambo tubi nacyo no kimwe byose kiza ku bantu. Tugambo tubi ni nk'imbeba. Buriya ngo nta sosi y'imbeba. Niyo wateka kontineri yazo. Kimwe reko nta sosi yinshishi. Nayo mpamvu kibamba nafashe umwanzuro. Aho kubaho iminsi 1000 nk'imbeba. Nabaho umunsi umwe nk'indare nk'igendera. Ego. Mutazanca amazi no. They get fit to fight, Father. Tegurira urugamba nta kundi. There was a better way. Wende yo niyo nzira nzima ikwiye mwana wanjye. Cyo gihe ufashe rubanda bakeneye ubavuganira. No gusanga waraje ngo Imana izagucemo igaragaze ko rubanda babohoka. Kumbe hari inzererezi z'ishyamba. Bageze akono padiri yimukiye. Padiri yahunze urusengero
aza kuyiturira hakuno abantu bose abakira neza iyo baje bamusanga. My spiritual retreat. I come